aya basi mambo vipi sibyo Operation Seawolf kanze mbakubita undi muzigo wa danje kanze mbakubita undi muzigo ya muraza kwihangana muri kumva ukuntu tugiripe tuba twahagurutse cyane ko mu mazi iminsi mwitotomba ngo gahezanguri ngo nta filimi uri kuduha agiye mumenya ko ubuzima buba budahagaze neza mwagize ngo hari imbwa irya amantuza yishimye wapi okay yo imwe ya pimbi amafuti ya pinga hano bahora n'imishinga idashira ni nk'iya savimbi okay yo bamuhanzi bise kipa kipa rya ni gicwa niki show me love show you love show me love show you love okay yo uratika muri winter dutangira Operation Seawolf Dolph Lundgren ndamugaruye harya mu mwita umwana w'intambara Blank Real abantu mwarebye filime nka Operation Pacifico sibyo mukareba filime nka harya cyaje filime kinyibuka urukundo nguhe sante yo maramba numva nzaririmba kanze muze kunyibutsa mpamagare Shani Briza ndikondigira indirimbo yanjye sha ejo bundi mbakubita umuzigo wa da ashye shaw okay yo it's gonna be a party sibyo dutangira Operation Seawolf iyi filime ushobora nako nta nundi uranayikora noneho nimba nahari aceceka ikibazo cye Maria Dirty akuriye ni Davis mbonye we niba rwica sinzatera n'imigeri nzagukunda no feri ayiwe mutima shenga umutima wanjye waragusariye icyo gihe nawe wanjye wirari cyonzi cyo ndaje mbyiririmbire nanjye n'ubundi namaze kubona byose ari kimwe ndetse muraza kwihangana mushobora kumva ijwi ritameze freshi nta kabaraga akashemana cuma muze kwihangana none siko ntawe ujya inama n'ubuzima bantu mumaze iminsi mwitotomba ngo gaheza amaze iminsi atari gukora nari ndwaye ntago nari imeze fresh sibyo ariko bicyorohamo gake mba nahise mfata mike urukundo nguhe sante yakeyo sibyo reka noneho nkusanye akabaraga fresh dutangire filime Operation Seawolf akaryura ariko iki cyana umwana kumba mbona adasanzwe we okay aha iyo ese ubu ntangire ntamamaje ntago bibaho reka mbanze nkorere n'aya ngayo ubundi nze dukomeze sibyo yakeyo ntago bikiri ibanga kubize mu Burayi yiga bize neza kazarangiza afite ubumenyi kandi akanabana imirimo ntago ari ibanga kubize mu Burayi yagarutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twese tumurwanira kubera imbaraga z'ubumenyi bafite nta mubyeyi n'umwe w'umunyarwanda umwana we yasaba umugati ngo amuhiguye none se ni iki cyatuma umubyeyi w'u Rwanda atagana Sky Pentagon Limited kugira ngo ahindure ubuzima umwana we hari amashuri ya bachelor masters ndetse na PhD mu bihugu nka Italy Germany Canada Cyprus Poland Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye abashaka gusura nabo byaroroshye Sky Pentagon Limited igufasha gutembera cyangwa se gusura mu bihugu by'Uburayi ndetse n'ahandi hantu hose ku isi Sky Pentagon Limited duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri floor ya mbere ku bindi bisobanuro wahamagara nimero zo kuri yawe Sky Pentagon Limited the wise choice
waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa na tumurebeho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarisha ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimwicikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 54 16 no kuri 0722 54 16 twibera mu munyenga w'ibyishimo hamwe na El Clasico ahamenyereye nko kwa West Rubavu ku mazi. Buri wikendi niwe wasanga bavuye hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abanyakigali bazanywe na Tamirifi munyarwanda. Urasanga inkoko ibyibushye n'ibindi byinshi bitandukanye utasanga ahandi. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko tunagufitiye ubwato bwiza cyane bwitwa Zodiac, aho ushobora gutwara umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe. Tugufitiye isamake nziza cyane, aho witiramo iyo tukurobera ikava mu mazi uyireba. Tembera wumva amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu. Burifuza ko tubikuzanira aho uri, kudusanga aho dukorera cyangwa gutanga komande ugasanga twabigutunganyirije. Duhamagare kuri telefone 078 32 56 132. Twibera Safi. Hey. Shaka riro gake na feri musore. Yeah. VMI. Hey, analiza impaya. Gahezo Simba ako wagadi yaje. Api. Niria Capital. Abatogwe filime bari benshi. Shuzi Company. Shauri Studios presents. Hey, batogwe filime kugira ngo uyibone utagira ngo numwe cyangwa babiri sibyo. VMI Worldwide presents Analiza Empire. Muri kumva ijwi nago bimeze fresh sibyo, in association with 828 Media Capital. Niya mibare nago nzi kwisoma mu cyongereza. Nukuri pe. Shazo Productions, VMI Worldwide Production, Analiza Empire Production, Gahezo Simba Production. Ndetse mwibutse ushaka kwamamaza nimero muzibona utangire hehe 1918 muri MI n'ibice byose nabonye. Filimi yacu nuko tuyitangiye, hari abari kurebera hakurino ubwato mu nyanja bya byato binini. Hey, niba ubwato bw'ubucuruzi, niba bw'intambara, Dolphin Green akiri muto muramubona. Za topito ziriteguye kubaha, ziteguye kuraswa ntari mwe mujya muri station kurasa ubundi mbereke. Hey, hakunira we mujya mu mwanya wo kurasa mbereke ukuntu tujya gukora akazi, tunaendelea kufanya kazi. Ndarwaye pe, biri kwanga byumva hakuno rebe hako ntambwira ikintu uza yishima. Kankora akazi n'ubundi byose udakoranye inzara ntayishira. Ni umugani wa Kinyarwanda. Kumboho hasi mu mazi harimo ubwato bita sumare. Baro station over. Captain, yego musore wanjye. Happy hunting. Happy hunting. Wifurije umwigo mwiza mwana. Yiza cyane hands. Hey, rebe sumare bazita za submarine. Ubu bwato burakanyagwa burindwa mu rugamba. Muri buka imyitozo mwahawe aba ari cyo kintu muza gukora. Weza topido muzitegure ebyiri zo kurasa. Hey, flood on the two. Kasani hakuno bategura ubwato barasa topido ya mbere. Amasegonda 45 ngira sicyo tuyohereje ikigeraho. Topido ni bya bisasu byo munsi y'amazi kiragenda kiri kuja mbere hakuno topido. Hey, sinzi ariko ubwato buri kuza butwerekezaho kuki Kasani bebe
All power to the engines. 20. Imbaraga zose za moteri muzerekeza imbere mbereke. Hey, cyato kinini nyakira kugana n'iyi sumare tu n'iyi submarine. Submarine bayikojejeho barayisekuye gasani, barayisekuye baranayibaga ku ruhande, bayibaze mu rubavu sinzi, ariko cyato kinini dushaka ukuntu tuzamura ubu bwato hejuru nyakubahwa. Anaribi mugira vuba ubwo uko bishoboka kose, as fast. Ubu bwato muhitamo buzamura tunabuvemo twe, ubu bwato tubuvemo mwana, wa bwato mubuvemo mwana, pardon the ship, bwato mubujamo kubishoboye akiza amagara ye. Bwari ubwato bwa gisirikare, yari submarine, yari sumari, ntituragera no ku izina rya filimi ryatoranyijwe nuko gaheza gusa bandi najyo nijoro kone nigize bamenye nsigaye mvuga n'ibintu batavuze yakuba cyano. Kapiteni w'ubwato isa nkaho yacitse ni umunsi umwe uzaba kapiteni wa mwana yabaye kampasi, niba ari kampasi bambaye nk'abadage ariko abaginga, ndetse n'inshingano zanjye ni n'akazi kanjye mwana. Yaramupaniye kapiteni, bisa nkaho adashaka gusiga ubwato bwe, nawe ubaye uri kapiteni ntago wata ubwato bwawe buri kuri wakwemera ugafanari upfuye naribi wakuninu. Icyato kirabasekuye, bari bakirashe topiro iraswata, icyato cyarabasekuye. Operation Seawolf, wavuga operation, wavuga operation, terwa na accent ukoresha. Icyo nzi cyo nuko ibintu mba nsobanura ari byo, bana wumva atari byo. Inam El Mulay Andre Sticker, hey, basobanuye bakinnye filime bari benshi. Apostolo Griams with Dolph Lundgren, uramuzi abamuzi bamumwita umwana w'intambara harya, na Frank Liro. Bana Frank Liro we ni umugabo udasanzwe, nagasanzwe. Biriya ngo ba Dolph Lundgren ngo nabahitinze, uyu ntasanzwe. Batemo filime yakini ebe Frank Liro yarazikinnye rega nyinshi, za Boss Level, za Captain America, za Avengers, zose yarazirimo, za Grey the Grey yarayikinnye. Hey, kimwe yaheruka gukinana na cya se niba kesho bundi hakuno ebe abantu babanyandikira kuri Instagram no kuri WhatsApp, nyuma mubona ko natangiye akazi bicurane bya biri kugenda bikira gake. Cyakora abafana ndabakunda utugambo bamufite n'agahumbi mwohereje ngo ngiye kugura n'utubuto tw'umurwayi. Cyakora koko cyene akakira umuntu yandikira mbwira ibyo bintu ntazajya mubwira nabi. Strong rero wamubonye turi n'umuitinze yakuba Operation Seawolf amuzaniye dokimano ebe bisa nk'abadage bari kupanga kutwataka bakoresheje submarine barwana na leta barasa leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri hano hey, V1 rockets attached to Type 9 submarines. V1 nizo rokete bari gukoresha kuri submarine zabo ebe hakuno bisa nk'abyo nyakubahwa. Hey, ebe What's this? you need Senior Commander Heinrich Kessler, uwo bamwita Senior Commander Heinrich Kessler, Iron Cross winner, Iron Cross winner, yatsindiye umudari mu ntambara y'ubutita, U-boat ace since the beginning, kandi atwara ubwato bwo mu bwoko bwa U-boat kuva ku itangiriro ry'ibintu byose. pegged Commander's Wolfpack. Uyo wicyo bita Wolfpack cyangwa se agakunguke hakuno. Alright, keep me informed of any updates. Sa mukomeze mumereza amakuru ntaribi. Hakuno sirikari areba hano ariko siriya komanda bamuhaye. Kumbi tuvuye tugaruke hakuno. Dolph Lundgren uyu munsi se nkawaciye imyaka bya bintu bibaye. Trondheim muri Norvège mbonye rasinibuka nago si ibintu mba mbonye ikiza nuko
barusha imbaraga barusha n'amafaranga nta shingiro ryo gusakuza muba mufite se muba musakuza mu bike hakuno ni umusinzi apora agahenera umukino kinga akumusaza sha akanyago hakuno hari ninjana y'ibyukira kuri Danihiri ibyuka iri ku ifege buri tabi ni ribiri yica n'utariwe nimushaka mujye mwinywera nyuma y'uko ibyo byose tubyanze hakuno mu makuru mugabo akaba afite ikintu cy'igihangova cya danje tu abyuka afata utuntu cyafite ya kampasi wa mu kapiteni w'ubwato yamuhaye kera maze kubitangamo amabiliyoni n'amabiliyoni menshi menya ari hitire uri gutanga speech we hakuno mugabo afata amasasu akubita hano mu gatiruwari ashyiramo agapistori ure filime witonze ariko ibintu byose akora ntajya yibagirwa kubanza gutsirika icyaka cyane yuko buri icyaka ni kibi kuko numva nshyushye we ndumva nanicaye nabi ariko nari wicaye izi propaganda z'abajinga abadage na propaganda zanyu sha wicaye naba babaza imbere ye reka mbabaza imbere yanjye ese no kubera izi propaganda niyo mpamvu ushaka kugenda cyangwa ninja hakuno nta keza kabo bazi ko ibintu kandi eva yakoreye Adamu twabyongera none se niki kikujya akazi gatuma ujya gukora akazi ukibagirwa ibyo byose akunda gacicika ninja hakuno ubwo niyambuye noneho agahugahuye n'umunyutsi ingoma ihuye n'ugiye kuyibamba sha hakuno akaba aracyambara imyenda ya gisirikare umenya akiri umusirikare afite n'utuntu tw'utubunda twatubonye kibuka ari kumva propaganda za Hitler ko buri uzi ko iyo umuntu avuze ngo abanyarwanda ni beza uzi ko hari abagenda mu kigare buriya ubusa vimbi nawe tumubare mu beza wagadise wapi kwereka military navy command post Norway ahubwo ni Norvege zaparikaga n'izi iyo myaka ni Benz ziriya ni Benz zo muri za 81 hakunino fanda agenda sinzira igitotsi kimeze nabi araho arasamye wajyo nta gahunda nawe afite ku isi kabo hakuno ibi bihugu shano ne bya Norvege biba bikonje za Norway ufite umucuti harya Norvege Gisele Norvege ndakuramukije Kristo Yesu nakuzwe ndabizi ubu nkurikiye 5-5 namwe mwese aba diaspora nshuti zanjye nsigimba kunda kubera imifungo mwa muri kunyoherereza hakuno kabo yasha hakuno mu birindiro bya gisirikare biri Norvege kaboto inyenyeri yararunze ariko n'umusinzi waraho yasamye icyonsi cy'uyunguye igihugu yagishyira mu kangaratete tu MTN mpaye megabyte 200 noneho murangizwa n'iki wawe impane ibitsonga urabyibuka bari ibiki Once, this room was filled with friends. iki cyumba kigeze kuzuramo inshuti We are all that is left. ariko birangi ubaka kanya nitwe dusigaye twenyine mwana How are you, my friend? meze ute inshuti yanjye Good. meze neza meze neza nari igisirikare cyarariwe kiba gifite ijigo rihengamye bandi basaza bavuye komanda Heil Hitler!
Hitler arakarama. Oya barya sini. Kibarya sini. Kirabona. Hitler ise yaririmbye. Ko kiba kinavuga. That's the end. We are soldiers. Nyuma na nyuma ubundi twe turabasirikare. Gentleman. I need a moment alone with this man. Yene akanya turi twenyine ikintu uyu mugabo. Please. Ndabinginze mumfashe please. Mumfashe. Hakunina abasaza babambaye amarinete n'iki byose. Dufite byinshi byo kuganira. Nuko nta gihe kinini dufite. Nkurikira. Abambaye n'amarinete n'iki byose. Mu Rwanda niho hantu honyine wambara rinete bakakubaza nimba ari iz'amaso sha nkaho uzambaye ku maguru. Cyo uzambaye ku maboko. Mu Rwanda undi ni dusanzwe. Hey! Sasa babigitseho. What are my orders, Commander? Amategeko naye Commander. Why am I here? Kubera ikindi hano? Straight to the point. Turashe ku ngingo rero straight to the point. Secret. Our U-boats have been performing poorly. The British and the American. Straight to the point. Turashe ku ngingo. Sibyo? It is no secret. Ntago bikiri ibanga. Our U-boats have been performing poorly. Ku bwato bwacu bwa U-boats buri gukora The gace pe. British and the Americans Ubwabongereza n'ubw'abanyamerika made it a priority to hunt. barimo kuduhiga cyane pe bari kuduhigira Has hafi. not been pleased. Kandi ntabwo ibyo bintu bidushimishije. Sure, needed more boats. Ubwo mukeneye andi mato nyine. Bring any others along. Urashaka ko mwaho ujyana andi mato? Let me show you something. Reka ngira ikintu nkwereka musore nkurikira nkwereke. Nkurikira nkwereke. Hakuno. Rebe. You see this? Uri kubona hangaha? Uri kubona ibi? It's the American coast. Aha ni ku mwaro wa Amerika. Coast yaryo si inkengero. Inkombe ya. Aha ni ku nkombe za Amerika. Ni mu mujyi wa New York. Kandi ari wo mutima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Operation Seawolf. Ugiye kujya muri operation bita Seawolf. We tried these operations. We have failed. Iyo operation twarayigerageje na mbere yaratunaniye boss. Afande. Umve. Hakuno. V1 rocket. V1 rocket. Hitler's Wunderwaffe. Intwaro ya mbere ya Hitler yifashije. We shall equip these rockets to our U-boats. Ubu bwato bwo mu bwoko bwa U-boats tugiye kubuhereza izi rokete. The American coast. Ugende wataka inkombe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Our fleets will strike fear Tubabikamo in the ubwoba. heart of the enemy. Tubika ubwoba mu mitima y'abanzi bacu. You will lead the pack. Ni wowe ugiye kuyobora aka gakundi k'ibi birura. Operation Seawolf cyangwa se ibirura byo mu nyanja. Umve. Beginning of the war. Ku itangiro ry'intambara. All the waves, steel and blood. Agatsiko kacu kagerageje gukora ibishoboka kamena amaraso. Fire, fear. Turarasa abantu tubabikamo ubwoba. These were our swords. Ibyo byari ibitekerezo twari Now our dreams of Wunderwaffes. ariko izo zari inzozi z'umwe mu bantu bacu. That's out of our grasp. Ese ntabwo mubona ko intsinzi yatujabutse kweli? Ibyo bintu ntabwo mubibona. The fear has spared no expense for this operation. Ariko kuri iyo operation ntabwo ariko ibintu bimeze si nk'ibya mbere. Umve. We're exposed. Hakuno. Asukayo byera ubundi ujya urya ikintu gihaga cyaho kimwe gihaga. Show you some wolves. It's wolves. Ubundi rero buriya ukuntu yamubwiye ati a pack and the wolves cyangwa se agatsiko k'ibirura gakenera nyine ibirura tu kugira ngo ube byinshi. Show you some wolves. Ngwino ngira ibyo nkwereka rero. Ngwino mbikwereka ibyo birura mugiye kujyana. Filime bayise Operation Seawolf cyangwa se ibirura byo mu nyanja. Aramubwiye bati ngwino nkwereka agatsiko. Attention! Parapano. Hey, sirikare. Ebe. Birura byawe rero. Ni ibi ngibi. Ni abana bagiye kujyana. B'impinja bagifite amashereka mu maso. Babajangweri. Yarikanze. Bakaritasi kukubu. These are not wolves. The boys. Ibi nta birura bibirimo aba n'abana n'impinja. Young boys. Cyari abana. Much different from them. On the war Icyo mutandukaniye rero. started, I spent 9 months with my men before going into action. Ubwo intambara yatangiraga namaze amezi asaga 9 ari kumwe n'abagabo banje mbere yuko njya ku rugamba. They have had
is the finest training Germany has to offer. Aba nabariko bafashe umwitozo wagije abadage twashoboraga The kuba. base stone. Ese baba bazi risk tugiye kuba. Tourists Bazi risk. ready to die. Bitegwe no gupfa. Yeah. Ndetse bagapfira igihugu cyabo na Hitler. Koko. Ajya siga byeri. These are not Kriegsmarine. Aba nakarindwanye mwana. And teach them. Bigisha bahinduke ba marine. Ye, kunino barabana cyewe. Umugabo hagenda ikirahure cy'abagifite. Do. Ubundi ujya urya ikintu gihage cyawe kimwe gihage. Je kuva sheria wanjye yansura nkamugurira isambusa. Asigaye zibona karuka. Menya yarazihaza. Menya yarazihaze narazimuguriye nyinshi ngazirya zihage. Nasigaye zibona karuka. Buriya si yazihaze. Atera indirimbo y'abanazi sinzi n'iki ibyo biririmbo. Ebe hakuno abana ngagiye kujyana ku rugamba ni imicuko ni impinja nta mwitozo wapi sinzi sandaza kubikora ndaza kugerageza igishoboka mbatoze ntari ariko n'umusinzi ahora ari tipsi kumubona ari soba byagorana. Ebe akumuko Operation Seawolf. You will leave with 3 ships. Ugiye kugenda ufite amato. I will join you when you are out. Andi mato 7 araza kugusanga mu nyanja. Wumve jambo kurinda kantu kukandi. Hey. 10 boats. Ubwo arabara amati 10 ari kari tipsi. Ari hango baza The spear point for more to follow. Muraza kugenda mufite inzira mugenderamo. Spear ports. Nko mugiye kugenda mwerekeza. See, our target. Ndaza ko ndayatagatiza. Lanes north of New York. Amato muri bukorane uraza kuyasanga hangaho. Yerekeza mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma misere muraza kwatakisha. Turatakaye New York City. Mu mujyi wa New York niwo muri bwataka. Departure. Turagenda ryari. Cruise venture there. Baragutegereje ngo mugende. We will leave on first high tide. I like to meet my. Mwaretse se nkabanza ngahura na bafande nkareba nubwo bwato tujye Less. nta kindi twatugereza kirenze cyo n'ubundi hakuno. Ebe ari tipsi. Officers of you 546. Aba ni aba officer bagiye gutwara ariya mato hakuno. You lieutenant. Weriye tona Lieutenant Eric Reinhardt banyita Lieutenant Eric Reinhardt nyakubahwa. of U546. Ntwara ubwato U546 ubwato 5 U. Captain. Reinhardt was in line to be captain. Yari ari mu murongo kuba captain. Under your leadership, he was glad to step aside. Ariko kubera yuko ugiye kuhaza nyine ubwarajya ku ruhande. Isn't that right? Sibyo Lieutenant we, sibyo Lieutenant. I'm looking forward to serving under your command. Nta kibazo nyakubahwa ngenda kurikiza amategeko muri buze kumpereza. The boat. Lieutenant Lutz. Uyu ni Lieutenant Lutz. Engines are ready, sir. Bose baramwibwira. Handel Spear. Uyu ni Lieutenant Handel Spear. Admiral, sir. Agatsiko kose gafite morale ibyo dukora tubikore vuba. Cyiza cyane, cyiza cyane. Cyasi. Let's inspect my boat and tubanze tujye kureba ayo mato yanjye tunaryama ariko mbere yuko tugenda. Uyu nimba ari bugirwana urugamba karubasha sinzi. Bose abagabo nk'abo baba basinzisha iyo bageze mu kazi bagakora neza. By'umwihariko iyo bageze kuri me. Aryo je ni munana numvishije ariko bivuga ngo Seawolf. Hakuno muri Amerika. Annoying to see him now. yes, sir. Niyo tunakeneye kuza kubona ibi bintu yego nyakubaho. Hakuno. Ebe. Reka ibyo bandika. Kora ibyo bakora. Baba bakora fast biruka kandi nta gutinda mu nzira. Commander. Commander. Come in. Injira aba yambaye uturinete. Mu Rwanda bo bahita kwaza ngo izo rinete ni iz'amaso se nkazibonye ku kaguru. Confirmed by Enigma. Tugiye kwatakwa. Tujye mu cyumba cy'intambara noneho. Yes, sir. Dufite akazi kenshi ko gukora. We got work to do. Dufite akazi kenshi ko gukora. Ku musore w'ipozompo mubona karirata. Baze nko mbonye Mr. Joroma posting ngo birthday is loading mwe. Yusu pozompo. Hakuno.
umugabo bari ku kintu cyitwa byeri. Nta ruganda rucuruza inzoga nzi nta na rumwe nkwiriye kwamamariza cyane ko ntanazinywa. Kwagize abazana amafaranga make nk'abatwikira ko n'ubundi byose ari kimwe. Usenkisa wamereza urumva ari menshi. Hakuno fata imbunda pistoli tw'iyo myaka tunzinya. Ebe afunga ibiradiyo birimo propaganda za Hitler zidashira Dutch. Ebe hakuno hey mwaramutse nyakubahwa ya Jean Fand Henry. Time has come. Igihe cyageze rero. The ghosts stay here in port. It is now just you, Zikuru, and the mission. Abandi bose barasigara hano ku mwaro, abandi bari bugende ni wowe na genge yawe mwenyine. Ese uriteguye cyangwa? If the crews have as good as the boats, I'm confident. Nimba biteguye n'ubwato bumeze neza nje nifite icyizere tunari. Tujye gukubita duduye. Under the circumstances. Kabone naho ibintu byaba bikomeye. Sawa. Agiye kujya kurasa muri New York. The sea and the ship. Reka ngusigire mu rwayo ha kabiri. Kangusigano. Ko n'ubu bwato n'inyanja. Kwifurisha amahirwe n'imigisha nshuti yanje. Hey! Captain Henrik, mahirwe n'imigisha mwana. Agiye kujya gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Torpedo bamuhaye cyangwa se ibisasu bamuhaye baraza kubirasa New York. N'umudaji muri iyo myaka intambara y'isi yose yari imeze nabi. Nta kindi cyabaye, umwana amata yinjiza mu nyanja n'amato atatu. Attention! Barabano Fandi. Bonira Fandi. Ebe. These. Aba. I know you do not know me. Ndabizi ko mushobora kuba muzi cyangwa I mutanze. know you. Nanjye simbazi rero nimba mutanze. The men of the sea. A special brotherhood. Basaya turi kumwe mu nyanja turavana. Pushed out of the ocean. Ndetse n'umubano wavudemuye muri iyi nyanja tu. The U-boat's crew is life. Iyi U-boat crew ni ubuzima. Kenge yacu. Will be measured to the surface of the sea. Ndetse agaciro k'ubwo buzima karabarirwa ku butaka. Hey, aho tuvuga. One of you will do your duty. Ndabizi ko buri wese muri mwe ari gukora akazi ke. I will not disappoint you. Nanjye sindi watenguhe muhumure. Wapi? Mwumve mutuje. Not disappoint me. Rero ubwo mumfasha namwe ntimuntenguhe. All hands to stations. Mwese amaboko mu kazi. All hands to stations. Mwese amaboko mu kazi sha. All your hands to the station. Engine 6 knots. Starboard. Moteri ya gatandatu muyatse mukate kuri dogere 108. Yego captain. Knots. Engine 6 knots. Engine 6 knots. Ukate kuri dogere 108. Hakuno. Hey, bana baje mu rugamba. Moteri barazakserera ngizo mu mazi. Batwaye amato yitwa U-boats. Ndetse hagurutse ari amato atatu dore misile bajyanye tu. Misile bagiye kuratsa muri New York. Ibisasu kirimbuzi. Kasani. Hakuno. The boat is sailing at 6 knots. Diesels are running smoothly. Battery is charged. Batiri ziracaginze ibiki byose. Scope depth. 100 under the surface. None hamato tuyamanure mo hasi. Yego captain. Periscope depth. Periscope depth. Umanura amato hasi. Hey. Manura amato hasi. Hakuno. Hejuru hasigara andi mato angahe? Hasigaye amato abiri. Sumare bahita bayimanuramo hasi. Submarine bahita bayimanura. Indicated the U-boat pack has left their pens at Trondheim and are making for Twamaze kumenya ko U-boats y'amato ya U-boats arimo asa mu nyanja ifunguye muri open ocean. Down into the northern fishing lanes. Bashobora kuza kuri Northern Lane fishing lanes. Bashobora kuza mu majyaruguru hamwe tujya turoba bakihisha aho ngaho. using snorkels. It's hard to track. It'll be going slow.
bano bajiga bari buze gake Let's gake get into position and intercept. noneho bashobora kuza gake gake ibyo bintu biraza kuduhereza amahirwe yo gushinga za interception zacu tubahagarike. Fleet is ready with escort carriers and destroyers. dufite za destroyers, dufite ibindi bisasu bigera mu icumi Commander Emmets. bituma amagara komara Emmets But his forces, half goes north, half. ubwira imbaraga ze zose zitatanye zerekeza mu majyaruguru izindi mu majyepfo. I won't take any chances. nta mahirwe make nshaka gufata na make. Hey Franklin, A wolf hunt. nta kintu kirenze nka wolf hunt tugiye kujya guhiga. oya nyakuba ribi gasani hakuno arasobanurira abantu ameze nka baba scientifique bajya basobanurira abantu uburyo gusinzira ari byiza bikagera saa 9 saa 10 mukibireba kandi muzi ko byari kumubwira gusinzira ari byiza. ebe hakuno bato y'abanyamerika yari hano nabo baba bafite amato mu nyanja tagira ngo niba ari abatajya Right full rudder. doge enye mufungure radari 44 degrees, right turn. 44 degrees left turn kati bumoso. Orders from Emmets. amategeko avuye kwa Emmets. Yes, sir. yego nyakubahwa. Thank you, sir. murakoze ikani Right rudder. starboard 10 knots. Changing course. written note mukate mwana mwerekeza Teardrop. operation teardrop Go. turayitanje operation teardrop. Let us hunt subs. mwana tujye kwiga submarine. teardrop menya ari kwiga submarine Hunt. ahubwo twatangiye kwiga kwana ho. Hey Hellsman. Yes, sir. yego nyakubahwa bagiye guhiga sumare. twabonye sumare y'abadage cya submarine yari iri kwerekeza muri aya mazi ishaka kurasa leta z'ubumwe za Amerika. ntukikire gutyo kwa mukino nta kintu mufite kumbwira ziba kapfe ziba we byari se winywere oya yigumanire ufate byeri munywe wana bari kwirira za sausage n'ibiki byose hano n'agashokora ari bimwana ebe hakuno bana baba baje guhiga imifungo hano reka ntago ari urukundo rw'igihugu gusa barimo na ya misi kandi si Kigali waba utudafite amafaranga utayahize ubundi kuba muri ino Kigali nta mafaranga ufite nawe ubutaniye n'isi hayibera mu mwobo wapi ushatse rwose iyi ebe twebe Kigali byaraducanze. Have a chance to finish cleaning out my personal belongings. sinabonye umwanya wo kuvanamo ibintu byanjye niwe wabaye kapiteni mukuru. Hitler Youth. urubyiruko rwo kwa Hitler sha Blood is honor. amaraso ya Hitler ni icyubahiro cyane. It was my brothers, akakoma ko kari akumuvana killed in Normandy by Americans. yiciwe muri Normandi yishwe n'abanyamerika. icyuma cyari kiwe. You hear that, Lieutenant? umve Understand I'm taking your commanders. nabyumvishe ko nagutwariye umwanya muri ubu bwato My second in command. ariko ukikumbera second command sibyo. To pick my orders without question. amategeko najya guhereza yose uyumve nta kujijika. Clear. uri kunyumva Yes, neza. Captain. yego captain umusore urutwaye ubu You bwato. all have a duty to perform. ubu bwato bufite akazi ko gukora And my command what matters is the defeat of the enemy. kandi nzi ko nibukorwa ako kazi nigakorwa mu mategeko yanjye umwanzi turamushyira hasi. And the safety of this boat. umenye neza ko ahazaza n'umutekano w'ubu bwato n'abantu baburimo bishingiye kuri iki uranyumva. Yes, sir. yesa gafande byiza cyane. Reports. ebe 894 is falling behind. indi mata turi Why inyuma. is he falling behind? kubera icyo turi inyuma se Engine trouble. ni ukubera ikibazo cya moteri. hari ubwato buturi inyuma butari kugenda neza. You 578, let them know. Yes, sir. Keep us uhamagariwe course. kandi ubwo bwato ntibutujye kure bugume hafi aho. To make up for any time we might lose. kubera ko akanya kari ko kose dushobora kuborana nabo we might lose. Yes, Captain. yego captain ntago byaba ari sawa. sinayo wabwiye nkiga pirimeri numvaga nzaba umudogiteri ngeze muri segonderi numva nzaba umwavoka none nyuma y'imyaka 10 mba ndaho ndimo babwira ngo icyo boy gaheza simba bintu biranga kiragurike bikanga wowe.
undi sinzi umusore wamwe ni DJ bwiye ngo hari ibanga ryo gukorera amafaranga vuba ukoresheje telefone. Sharihe mwana DJ kunju cyakora ibanga ryo gukoresha telefone ushaka amafaranga mu buryo bwihuse nuko uyigurisha. Bindi byose mba numva ngo shinge iriya bintu ntago bitwika nta nubwo mbyizera. Hakuno rebe bari mu kazi bakora ibyo bakora bana baba babayika hano buri hano bari mu rukundo rw'igihugu rukundo rw'amafaranga icyubahiro mwari cyo cyo murashaka kugikoresha iki nizere ko atari ugiye kugikoresha wa mukinge nawe ntungerageze mwana usiko nta cyuma nigeze ntunga nari umuryango wacu ntiwari no kukigura nta mafaranga twari dufite. Ako kapiteni wacu mushya meza ati yicaye mu nzu yanjye sha mu cyumba cyanjye aho nayoboreraga ubwato. Magambo mwana gatsiko kose genge yose tukuri inyuma abagabo nka Kessler igihe cyabo cyararangiye uri yarashaje we nyiri ubwato mushyashya ubwato bwa rubweba bukuye mu nzira mushyiremo diesel sha mwongeremo amavuta tugende tugambo si twiza amategeko ya captain Hitler karama yariyo ndamutse y'abadage n'abanazi kandi ubu ningira amafaranga hari imbesire z'abakobwa zajya bampamagara buri munsi nzajya mbakupa mwanjegeramwe nta mikino ngere kare bwato mu buzamure hejuru yego njya kubaho mwana ntituratwubwiye abanzi se ko turi hafi bari ubwato w'igira neri hato check jya kwibwira kapiteni isi umubwira ibikisi kumaho wamukinga nzajya mbakupa sha mwaninjamwe simwanze kumpamagara nyenye ngo munayana nzabimeza akuno second commander aravuze ati ubwato mu buzamure hejuru kandi kapiteni yari yavuze ati ubwato mu burekere munsi. Rebe kindi cyabaye U-boat raporo batangaga nimba ndimo ndababona wana convoy yego baduherekeje turi kumwe ndi kubona ubwato 578 uri kudusaba kugenda kubujime babwire ngo iki batake cyaba bireka ubwo bwa mbere turatwishe mwana duhita dukeneye amategeko ya captain mwana bahereza itegeko ryo kwataka cyangwa yego nyakubaho babwire batake kandi kapiteni ibintu nabyo bwagenda bimubwire genda umubwiriza yego nyakubaho gasani hakuno rebe Mukaritasi atanze amategeko kapiteni atabizi kapiteni baramusuzuguye bagiye kwikorera ibyabo vuyeho kapiteni hakuno we kubera iki muhagaritse diesel kuki muhagaritse moteri enemy contact convoy twabonye umwanzi ahantu hari merchant vessels U578 has started to ndetse ubwato 578 bwatangiye kwa ninde wataze amategeko torpedo mu mazi we torpedo mu mazi baraturashije kubona hey Agasani yazamuka hejuru abanza arebe neza yitonze nimba ari iki torpedo bya bisasu byo mu mazi Agasani hey hakunira ariko sinzi n'icyo byose karabaye bararashwe nimba barashe icyo nzi cyo bararashwe tu bararashwe torpedo ngiyo sinzi ariko bwato bwa mbere bwari bwatatse barabusekuye baraturashe nyakuba ubwato bwacu barabuturburashe sorry aba bararashe Gasani turongeye turarashe mwana A1 za torpedo muzigire mwese mujye muri battle station musubire mu kazi mbereke sha we musubire mu kazi mwese bana basubira mu kazi to the battle stations mbere kukunda akazi tugiye kugakora kiba cyita kazi hey barasa torpedo batwaye sumare batwaye submarine ubu bwato submarine mu rugamba rwo mu mazi rurindwa bubi to barakugende bakurasira ubwato bw'umunyamerika sir
A convoy was just hit. Konvoy yacu barayirashe. Bisa nk'aho ari U-boats ziturashe. Kuri grid section 4-7-3. That's our pack. Ako ni agatsiko kacu barashe. That's our pack. Launch all the birds from Greeley. Inyoni zose dufite muhite muzizamura mu kirere. Ndashaka imbaraga zose mufite muzimanura aha hantu. Ni kubwira brigade ya 10 amaso hariya muyafungure. Yego nyakubaho. Tunaendelea kufanya kazi sasa. Unaona hano ni ibintu by'imibare biba bijya mbere gusa do. Hakuno bana bahagurutse indege. Bana bahagurutse indege sinzi n'iki byose. Kitarakanye. Bebe. Hey. The snorkel is giving us trouble. Ibi bintu mukoze biradushyira mu surface. Damaged? hari ikintu cyangiritse. Unless we get to the surface. Nta kintu cyangiritse keretse paka tugeze hejuru y'urwato. Hamagara muri engine room rero. Hakuno Gasani hamagara muri engine room. Yego electric motor charging. Paka kanya nona moteri se amafuta se byo Gasani. Sawa Kapiteni b'Abanyamerika. What's going on? Kikiri kuja mbere. It's not fully charging. We need to go to the Butterflies ntago zirabasha kwiyuzuza neza. check the snorkel. Dukeneye kuzamuka hejuru tukareba ukuntu ibintu bimeze. Nta kibazo muzamure sumari hejuru. Kuri radio. Bwira andi mato yose yuko tugiye kuzamura submarine hejuru. Muri maintenance check tujye kureba ko nta kintu cyangiritse. Hey! Hakuno. Take us to the surface. Tuzamure hejuru yego nyakubahwa. Bazamura ubwato bwabo hejuru. Bazamura ubwato bwabo hejuru. Ya submarine y'Abadage. Ibigendera munsi y'amazi. Kumbi kapiteni mukuru arasinziriye. Kapiteni mukuru arasinziriye. Ariko icupa ntirijya rijya kure. Hey! Reba hano. Iyi! Sinzi. Submarine nta kindi bakoze. Submarine barayinuye bayizamura hejuru ku mazi. Submarine. Kapiteni ariye heri. Umenye yasinziriye nanone zamuhaye. Komeza mucunga. Sinshaka ko hari umuntu uzamuka hejuru. Wapi? Sumari barayimuye. Barayinura kwinura kuvana ikintu mu mazi bayizamura hejuru. Rebe. Hey. Dufite ikibazo. Waje ukakirebera se. Ini second commander captain. Kikiri kuca mbere. Get the machine guns from the weapons rack. Bisa nk'aho ari ikibazo cya machine gun mwana. Weapons! Abantu mufite imbunda bimeze bite machine gun abakureba. Abanyamerika aho bari nimba Abanyamerika barwabaho bari. Hano abona kantu kakato kanzinya bariye nabarokotse mwana. It's not clear. Oya ntago byumvikana ntago kubireba neza. Gun survivors. Barokotse ntago turi bubatwara. Ready the deck guns. Mwiteguye gucrodinga imbunda mwana. Want the captain notice? Ntago turi bugire captain. They will think he gives the order. Right. Araza kubatekereza ku bindi wana. Hey! Ebe! Hakuno. Gato baracyabutwaye. Badage. Deck gun. Yes. Deck gun yego. Ugiye kurasa. Tubonye lifeboat. Survivors. I did not give that order. Ayo mategeko ko ntayatanze yo kujya kurasa abantu nka hariya. Survivors can give away a location. None se nibavuga hano turi nyakuba. Idiot. Kigoryi We could be spotted. Usko bashobora kutubona. Sir, who could see us out here? Indese tubona. Indege wa mujinga. Get some men below now. Go. Tugenda ubwire bari abahungu bagaruke mu bwato mindani mu manuru bwato hasi. Wa makaritasi. Second commander bisa nk'ari gupingana mona. Na kapiteni w'ubwato. Hakuno. Indege za gisirikare za Amerika zarangije kubabona tayari. Imigi za Amerika zababonye. Sinzi. Imigi za Amerika zababonye bana bahita bakata indege. Bagikata indege gutyo. Mwese amaboko kuri battle stations musubire mu kazi. Mwiteguye kurasa. Submarines for evasive action. Gasani. Hakuno. Hey. Engine room mu cyumba cy'amamoteri. 95% of both engines. Moteri zose mugeze kuri 95% nonaha. Hey. Gasani. Impigi z'Abanyamerika zababonye. There!
Chawe rebe uvi bahise guki operation Seawolf mwana baratuziye mwana yarikanga What's going on? iki kiri kuja mbere Attack. twatatswe kandi twatatswe mu kirere faya mubarase nabo bariya faya chawe We don't have much time. abakene mwe bagaruke nanjye dusigaranye gihagije faya bana sinzi ariko abasirikare batangiye kubahereza spear gasani spear we sinzi ebe kise gutya babarire mwana niba bizanyemo ibintu by'ibyinato We need to dive now. dukeneye kumanuka hasi we need to dive now Los Ibales. mwese mufunge hejuru hariya tumanukemo hasi tumanuke hasi They are coming in for another attack. Where's the others? mwana batwatatse mwana abandi bari bapfuye kirebye You put the lights of this crew and this boat in danger. uzi ko hashize ubuzima bw'aka gatsiko turi kumwe iyi crew aba bantu turi kumwe n'ubu bwato mukangarate Find Lieutenant. The line hunters and mess quarters on the guard. Sir. nyakubahwa You must decide which orders you follow. ugomba gufata umwanzuro w'amategeko nawe uri bukurikize nimba ari ay'uyu mukiga cyangwa ari ayanjye kuryo umanura ubwato nona dive umanura ubwato nona hey indege z'abanyamerika impigi zababonye impigi ziri kuzenguruka ikirere nta kintu wazibwira abanyamerika ubundi ntibasanzwe mu bintu byose abanyamerika baba barenze ikimenyimenyi umuntu iyo yakoze ubukwe muri Amerika usanga abantu bose bamubwira ngo umusa God bless you on your new channel no mu Rwanda ukuntu bahita bakubwira ngo none uyu munsi urakiraro kirakwica Section 947.4. kuri ariko hakuno mata batwaye baratwaye Sir, Navy planes have engaged the sub. gasani bwato bahise bamanura submarine hasi bakwepera dari n'indege z'abanyamerika Navy planes have engaged the sub. indege zacu za Navy zimaze kurasa ubwato bwabo hehe muri grid section 9474 iyi irikanga ebe Get the fleet to make for grid section 1455. tubabwira berekeza imbaraga zose dufite muri section 1455 This could be our break. Go ahead. Listen, kandi babigire vuba cyane twirukanse tudatinze niho hantu turabacira intege tekereje hakuno ubwato bw'abanyamerika do ubwo nabwo buba buri mu nyanja aya mazi nagabare bafite ubwato bunini yacu carriers niko ubwato babwita aba nabo bamanura submarine yabo hasi n'abadaje hakuno Q578 has made sonar contact hari ikintu tubonye kuri radari zacu nyakubahwa with ships on the surface. ndetse tubonye ari nk'amato ari hejuru iyi yupi periscope mureberemo apana telescope ni periscope amato ababizi barabizi ndabizi ubwo mwamuke kuvuga ngo none ibintu bavuga babizi dore icyato cyabaciye hejuru icyato kinini icyato cyabaciye hejuru cy'abanyamerika ebe uyararebye reba no hejuru do kureba ikintu ari kubona kureba babona ubwato bw'abanyamerika mwibuka barimo hasi bari muri submarine ikanga turapfuye abasa turapfuye tu gasani Take it down to 50 meters. ubwato mubonore kuri metero 50 z'ubujyakuzimu mumanuke hasi mu mazi ziriya ni za American destroyers na za carriers sizo numvise American destroyers carriers metero 50 nyakubahwa umanura ubwato hasi buriya burarimbura yacu carriers butwara andi mato cyangwa gatwara indege za gisirikare ori Up 5, down 10. Yes, sir. up 5 up to 10 nata muzamureho metero nk'icumi ufite second commander. This is the captain. Munyumve neza uni captain wanyu.
We made surface contact with enemy ships. We'll be France's ships head on. This is the captain. You ni captain wanyu muvugana. We made surface contact with enemy ships. Abanzi ubwato bw'abanzi tumaze kububona hejuru kandi bushobora kuba bwatubonye. We'll be France's ships head on. Go underneath them. Tubari munsi. Close enough. For the sonar not to pick up. Mubagende mubajya munsi cyane mubegere ku buryo sona zabo zitatubona. Radari zabo zitaza kutubona. With any luck. Kubw'amahirwe amwe cyangwa ndi. Dushobora kubacaho batatubonye. Ariko biragoranye cyane pe. Kibazo biragoranye nabo bafite ubwoba barabizi ko radari z'umunyamerika zibabonye kuri sona bakagaragara barahita baraswa. Yes sir. Komeze mugende mu buryo butomoye kuko In the clear. 7 minutes. dushobora kuba habura gato ngo tubagere munsi y'iminota nk'irindwi minota 7. Sawa. Hey. Hakuno bafite ubwoba. Abanyamerika arahita barasa. Dore za carriers z'abanyamerika na za destroyers do. K'abanyamerika do. Hey. Something on sonar. Hari ikintu turi kubona kuri radari zacu nyako. Jersey Bay at 20 degrees port. Muhite mukata kuri dogere 20 yego nyakubaha. And then proceed to drop depth charges. Hanyuma nitubabwira kurasa munsi muri muhite murasa. 15 degrees. Port 15 degrees. Half speed mugabanyamo kabiri. Standard rudder. Hanyuma murebere kuri radari yego nyako barangije kubabona. Gasani. Hey. Ukuntu bareba do. Dore ukuntu bareba do. Kumba batwaye submarine bari munsi aho ngaho. Bari aho hasi. Maho munsi. Do. Hey. Iminota nk'irindwi. Bavuze iminota ni nyakubaha. There you go, sir. Thank you. Urakoze. Hakurino. Kapiteni w'ubu bwato bwa Amerika. Contact bearing 295 port side. Noneho dutangiye kubabona 25 n'ibice byose. Yes sir. Mukate mwerekeze ugeze. Hi sir. Gasani. Hakuno. Abandi batwaye submarine bari munsi. Abadage. Abanyamerika babari hejuru. Do. Kuri radari hari ibyo bajugunye. Nimba ari ibisasu nimba ari ibici. Minota 2. Hey. Minota 2. Hey. Abangaba ibyo Nyamerika barashe byatangiye kumenagurika ariko bimeneka bitarabageraho. Bishwanyuka bitarabageraho. Sinari ibisasu. Gira. Birabacanga. Launch hedgehogs. Urasa ibindi bisasu byo mu bwoko bwa hedgehog mbereke mwana. Hey. Dore bisasu bya hedgehog niko babyise. Ubundi hedgehog ni ubwoko bw'imbwa to. Hey. Shawe. Barashe ibisasu bitabaye za hedgehog. Byibye ibisasu. Byamanutse byerekeza neza kuri ya submarine y'Abadage. Sumare y'Abadage. Cyonzi kirafitwe tu. Gasani. Hey. Byatangiye kubashwanyukira ariko submarine ntago ari akantu gasanzwe. Kapiteni nawe arategereje. Yavuze ati minota 7 nituba tubageze munsi neza ndabereka. Hey. Ewe nyakubahwa. Turi kubona amavuta muri aya mazi situza. Turabaye rero niba amavuta atangiye kuzamuka hejuru ngo dushobora kuba tubahaye. Gasani. Batangiye guserebura turabahamije. Batangiye guserebura. Bazi ko bahereje umwanzi umudage bamuhaye. Uyu naracyari mu mibare aratuza. 10th is recording contact and taking the enemy sub. Niyo barakeka bashobora kuba barashe submarine imwe cyaka kandi mwabagenga mwe ni paka nagakungu naga ari imwe igomba kubirenze babwire bakomeze bahige bashobora kuba barashimwe batazirashe zose izo submarine nta kuntu umudage yakwereza submarine imwe ntago bibaho. Gasani
abanyamerika batangiye guserebura bazi ngo barayihaye bwahe ko ibintu ari bwo ahubwo bigiye kugira. Tumeze neza ubu dufite umutekano. Haya ushaka telefoni nziza ubwato U580 ntago turi bubashe kongera gukominikana nabo nyakubahwa byaka kanya pay just static. Hakuno turakomeza dufite amategeko. Turaza kuzamuka hejuru mu masaha y'ijoro. Surface to the nightfall. Gicuku ngo turi buze kuzamuka hejuru. Ebe hakuno ariko second commander nagaba byumva neza avuga ati umukinga n'ubwato bwanje bamuhaye. Need small arms. 2 machine pistols. I'm going to need to confront you. Hakuno rebe. Gashon. The captain needs small arms. Kapiteni akeneye udutwaro dutoya. 2 machine pistols. Pistol ebyiri tu. Going to need to confront you. Ndashaka kabanza kwibwira wacikwa ryiwe. Hakunino. Second commander yaje muri Arsenal mu bubiko bw'intwaro. Rebe. Afata imbunda. Afata imbunda. Hey. Ushinzwe kuharinda. Sir. Nyakubahwa. The 10th has lost sonar contact. They are ubwato bwa 10 bwabuze sona contact ikintu babonaga kuri radari. But so far no new developments. Bakomeje kuzenguruka aho hantu ariko nta kintu babona. Niba ari n'andi mato yari ahari ashobora kuba yahise agenda akata gasubira inyuma. Keep them sweeping back towards the coast. Babwire bakomeze bahiga ariko bahige berekeza ku nkombe za Contact the Coast Guard and double their patrol. Muhamagare Coast Guard bamwe barinda ku mwaro ku nkengero babwire bakomeze bacu. Yego nyakubahwa. Hakuno. Cyakomeze kwibaza. Sergeant. Let them know we're yet to join the other U-boats. Yes, sir. Attack. Umbwire nituba twiteguye kuzamuka tukagendana na za U-boats. Nitwenda kuhagera muhite mwataka ku nkombe za Amerika. Yego nyakubahwa. We have a problem. Dufite ikibazo. What? Ikihe? It's Lieutenant Reinhardt. Ni Lieutenant Reinhardt. Chichicho. Ya mujinga. Ya mukaritasi. Wa mkapiteni watwaraga ubwato mbere. Hakuno. To. Stay back. Mukome inyuma. Hakuno. Gasani. Bafite ikihe kibazo? Nimba afite ikihe kibazo? Uyu menya yarakajwe nuko bamwambuye ubwato bwe. Depression yamufasha waje ubu bwato hari ubwo yari yaraguze umuginga. Za kuno. Stay back. Subira inyuma se. Lieutenant. Has a pistol. Here's your pistol wa muginga. Forget about this incident. Ibi byabaye turete tubyibagirwa. Here's. I got those men killed. Nijye wicishije bari abantu mwana. They are dead because of me. Bari abapfuye n'ukubera njyewe mwe bazamutse hejuru. Ubwato bwanje nabutengushye. Natengushye kipe yanje. Nawe nagutengushye. Sibza fandi. No failure. Kubatse my poor leadership. Nukubera ko ntabashe kubera. Here's your pistol rero. Ndavuze ngo subira inyuma ehe. Hakuno. There was a great war. Turi mu ntambara. Ubundi mu ntambara zikomeye. So U-boats became available. Nibwo ubwato andi mashami y'ubwato ya U-boats ubundi bwabaga ari ubwato bumwe yaje kuvuka. Many of my peers volunteered. Benshi bifuje kujya kuyakoramo nk'abakora bushake. Ariko bake nibo batoranyijwe. Kandi na rumwe muri abo bake batoranyijwe. Umve. My first day at sea. Umunsi wanje wa mbere ndi mu nyanja uzi byabaye. Man was washed overboard. Abantu bose bararashwe mu bwato. I asked the captain to start a rescue operation. Ndangije nsaba captain ndamubwiye ngo ese waretse nkakora rescue mission nkajya kubatabara. On the U-boat, every man's
decided his own fate. ubundi muri U-boat cyangwa mu mato aya mato dutwara buri muntu niwe wifatira umwanzuro ikigomba kumubaho. Destiny takes control. kandi icyo kigomba kukubaho nyine kirakuyobora ntabwo twagikweba. Must look forward. tuba tugomba kureba imbere. We must look forward. My duty is to use every man as a ship to complete our mission. That is. akazi kanjye rero ni ugukoresha buri mugabo uri muri ubu bwato wese kugira tugere kuri misiyo yacu. nawe urimo Reinhardt, nawe urimo akuno byo wigira ni ibiki? Do not let the mistakes of your past determine your future. ntimugatuma amakosa yanyu yashize avuga hazaza hanyu. ja ntagasobanura hazaza hanyu, ibyo bintu mujye mubirenga. hey munsi rero nuko mutazi ibyishimo mfite ngo ni ibyiki. Your watch starts in 5 minutes. Go. uratangira gucunga iminota 5 ugenda mukinga bijya mu kazi. iminota 5 niwo urasubira urahita ujya mu kazi. yego captain. munsi nujuje imyaka 6 nserebura ko naciye umuntu inyuma namba 6 irashize. hakuno captain second commander w'ibyari byamucanze byanamurenza urugamba. umunyamerika abari bubi batwaye igisasu bagiye kurasa muri leta ariko akaza gasuka akantu ko kunywa cyonzi cy'inzoga. mu Rwanda nta nzoga zihaba. nako ziraba ariko ntazi cyane ko najya nywa n'amayoga mu Rwanda buriya ngiye reka ninywera inzoga bita doperi munice. murayizi iyo n'ibiyoga byaramunaniye. ubundi uvuga batarabona amenya inzoga mu karitasi nyakumeni haho hasoni kandi wumva ndumwe ndi umwana mubi. sawa nyine umwe azakubwira ko ndi umwana mwiza, abandi bakubwire ko ndi umwana mubi. byose uzabyemere kuko buri wese ngira uko mbana nawe bitewe nuko nawe mbanira. yajana ararira nk'ay'ingona. hakuno amasaha y'ijoro gukora akazi baracyakomeje kugakora. bari mu bwato submarine ni sumari. We have contact. hari ikintu turi kubona fandi. We're close to the coast. ndetse tugiye kugera hafi n'umwaro. Notify the engine room. Cut power to the diesels. mubwire abo muri icyumba kirimo amamoteri bahite bakisira birukanka. second commander ari muri wacu ni uri gucunga ni uri kuri pature. reka nje kumureba sha kanje kumureba hakuno. hakuno sa gucunga do masaha y'igicuku masaha y'ijoro. hey hano harakonje sibyo? yego nyakubahwa. second commander bisa nkaho yiyakiriye. On our starboard, she won't notice us. nibikomeza gutya ntago buriya bwato buri butubone gute. At night, the outline of our boat will line up with her stern. masaha y'ijoro ubwato bwacu bushobora kugenda bukajya mu bwabo tukabaca mu cyo blind spot. yego bakagira ngo turi kumwe. To keep her on our starboard. Yes, sir. yego nyakubahwa. hakuno Wonderful one. byiza cyane sure. Sir? Which fun. I was part of the wonderful youth when I was a boy. nakoze akazi kanjye neza nkiri umwana muto nkawe. I've heard this all, sir. narabyumvishe nyakubahwa. Carry on, Lieutenant. ngakomeza akazi lieutenant. hakuno Word from the 10th Fleet in the south. They have just sunk. hari ijambo batwohereje, hari amakuru batwohereje aturutse kuri bato ya 10. What about the north? babonye U-boat hanyuma mu majyaruguru nta kintu barahabona. ibintu ntago bikuru. ari ubwato bushobora kubashabuka bukabaca muri umye. turaza kubona nitubona nyakubahwa. ntaribi
bari muri worumu ari gupanga ibintu byose n'ibiki byose. Izina nyakuri uyu mugabo bamwita Franklin. Uyu mugabo ni umuhitinzi shaho ntagasanzwe yarazikinnye koko. Engines are performing 100%. Moteri ziri gukora neza 100%. Mu munsi umwe byibura turatugeze kuri New York hapa ku cyamba cya New York. No sir. Wigeze mwumva amakuru ya U-boat wapi nyakubahwa? Ubundi biradusaba igihe kingana iki kugira tube twiteguye kurasa? Should take 5-6 hours. Byadusanga amasaha 5 cyangwa 6. Load the missile on deck. Kuba dushyize iriya misile muri deck imeze neza. We don't have time to make mistakes. Nta gihe dufite cyo gukora amakosa. Can't make mistakes. Oya nta makosa turi bukore nyakubahwa. Ubwato muri horizon yacu nyakubahwa. Bw'abacuruzi burasa nk'ari ubwato bwa gisirikare butwinjiranye. Burasa nk'ari ubwato. Sinshaka ko batubona kuri radari. Bwana bari kuza biruka umenya batubonye. Menya batubonye. Battle station mwese mujye muri position y'urugamba. Witegure kujya mu rugamba. Ships on our starboard and port. Bisaga hari ubwato buri kuza butwegeranya kubaho. Ere American warships. Ubwato bw'intambara bwa Amerika. Batubonye se wapi nago baratubona. Could at any minute. Ariko akanya kariko kose bashobora kutubona. Loads of torpedoes. Mushiremo za torpedo. Target the merchant ship. We are going to attack? Yes, Lieutenant. Now go. None se tugiye kubataka cyane rwose. Uriya ntago ari ubwato bw'abacuruzi reka. Uko urugamba badutanze baturasa. Mushiremo za torpedo. Bereke baza kurodinga torpedo. Torpedo ni ibisa byadanje show. Hey! Torpedo mu mazi. Nakubwiye ngo submarine zirindwa mu. Dore igisasu ku rukingana. Dore igisasu ku rukiba kingana. Bagisekura ubwato bukamanyuka. Bukameneka. Ode hakuno. Amata ari hano. Bisa nk'ari ubwato bumwe bukuru y'ubundi. Ebe. Torpedoes obeyed your command, sir. Torpedo ziteguye guhabwa command. Mukata muri dogere 90. Port 19 degrees. 90 degrees, sir. Dogere 90 bahita bakata ubwato bazerekezamo. Bahindura ubwato muri dogere 90. Number 1. Torpedo nimero ya mbere mugire kure over. Fire! Torpedo nimero ya mbere barayirekuye. Torpedo number 2. Na torpedo nimero ya kabiri mugire kuri. Ya kabiri fire! Shewe! Torpedo nimero ya kabiri barayirekuye ni submarine 4. Negative 3. Ushiremo 3 na 4 nazo muzishyiremo. Load tube number 3 and number 4. Hey! Hakuno metero igihumbi. 800 meters. Metero 800 meters. Metero 800. 400 meters. Metero 400 meters. Sasu biri kugenda. 100 meters. Metero 300 nyakubahwa. Hey! Sinzi bose bareba. Bana bareba. Torpedo zagiye. Torpedo ya mbere ngiyi ya kabiri. Hey! 200. Metero 200. Bana barabizi neza ko kanya kari ko kose muri bwato barashobora kuzibasubiza nabo. Nabwo ntago waba utwaye amashaza. 100 meters. Metero 100 nyakuba 100 meters. Hey! Torpedo zikagonga. Shewe, torpedo zapuyeyo sinzi n'iki byose. Haya. Impact now. Nonaha. Torpedo sekura ubwato hakuno. Hit 1 turabamije over. Turabamije mwana. Hit on 2. Hit on 2. Shewe. Torpedo ya kabiri turabamije nayo. Ebe. What is the Americans doing? Abanyamerika bari gukora There's a merchant vessel. On our starboard. aho tubabona neza. Ubwato bw'abanyamerika ari cyato cyahise gikata. You can't let them spot us. Ntago twatuma batubona. Uzi n'ikindi vuba tugende. Ayo tugende ntibatubona. Batatubona. Destroyer is still approaching. American destroyer still approaching. Ubwato bw'abanyamerika bumwe burimbura buracyari kutwegera. We'll hit her. The periscope depth.
tugiye kuburasa ariko tuburasire hasi. Ushyiraho telescope depth cyangwa se kiriya telescope bareberamo ariko ubwato bwabo babumanuye hasi, bamanuye submarine yabo bayimanura mu mazi. 2 knots. Full rudder. Yes, sir. Yego nyakuba 2 knots. Right. 2 knots. Full rudder. Hakuno gasani. Number 3. Torpedo nimero ya 3 muyirekure muyirase. Torpedo nimero ya 3 nayo barayirekuye. Torpedo number 4. Na torpedo nimero ya 4 muyirekure. Hey. Nayo barayirekuye ariko Banyamerika umenya bababonye nyagasani. Hey. Torpedo barayirekuye. Ko yakabaye yabarashe. Ariko turacyafite indimwe. Yaraje bacaho. Turaraburije mwana. Torpedo vayo ya nyuma ariko sinzi n'iki byose. Torpedo ya mbere yabaciye ya nyuma. American Destroyer barayisekuye. Put on 4. Turabaye abaginga sha. Take it down to 150 meters. Ubwato mwite mumanura kuri metero 150 z'ubujyakuzi, mumanura ubwato hasi. Ubwato bwacu mwite mumanura hasi do. Aba babanyuze munsi basekuye Destroyer y'Abanyamerika gasani. Any news from the 10th? Hari amakuru kuri 10th. When they arrived. What else? Ubwato bw'abacuruzi bwari bugiye kuhagera ikindi cyabaye. The coal was hit and sunk. Ubwato bwacu bwa Destroyer bwitwa coal bwarashwe buranarohama. Rescue operations. Ubu twohereje rescue operations nibyo biri gukorwa cyangwa se abagiye kubatabara. Tabara bari mu bwato. Tomorrow morning, New York, me. Wake up to German rockets. Uzi n'ikindi ejo New York namaze kubibona, ejo mu gitondo tuzabona rokete y'Abadage iri kudusatira. Bazaturasa. The entire southern force to the New York harbor. Ndagira ngo imbaraga zose mufite muzerekeze kuri New York haba mu gice cy'amajyepfo. Can't take any chances. Ayo mahirwe ntabwo twayafata ngo tureke baturasa. I want the U-boat found. No more mistakes. Ndashaka U-boat muyibone, nta yandi makosa nshaka. Yego nyakubaho. Hey. Kumbi submarine do. Aba bari guserebure wana baginga twaba. Hey. Baje guserebura. Hakuno. Make sure this goes to command. Akangaka nizo command cyashe yego nyakubahwa. Ebe. The attack did not take the Germans by surprise since they had observed the preparations for it for a long time. Igarukira hakuno. Ubudage. Makuru ari kuri radio nta yandi. Buryo barashe mu batatse. Bari kunywa byera Abadage shawuri abakunda ikintu cyitwa rikeri. Abadage kuri rikeri ntibasanzwe. Raporo kuri headquarter. Adolf Hitler barimo batanga za propaganda zabo zitabaye agaciro nashano gusobanura. Hakuno kizimye ikiradiyo kinga. Hebe hano ariko sinzi ukuntu gahunda ziba zimeze. Bafande bavayo do. Ni message iturutse kwa Kessler wa mukapiteni. Sinzi byasomye. He's almost upon New York. Warabura gataje New York mwa. Ese arabizi? Ntago abizi ariko ashobora kubimenya vuba cyane. How did you choose a man like Kessler for this mission? Ese ni gute warekuye uyu mugabo nk'uyu ngaba ari ujya kuri iyi misiyo? Kessler has lost everything. Rega Kessler yabuze ibintu byose. Henrich. What better for command? Send a man that does not have anything to lose. Hari undi muntu se wabasha kuyobora usibye unani wabasha kuyoborwa neza usibye umuntu udafite icyo ahomba n'ubundi? Hitler. Hitler arakarama. Gaucho genda. Hey. Nimba ari
Hey, uyu musore agiyeho twari tuzi ko agiye kurasa New York ariko menya atari byo. Ebe kumbe hakuno. Sir. Yakuba. Yeah. Turahageze. New York turahageze. Lieutenant Lutz, you've done a fine job on this mission. Wakoze akazi keza Lutz kuri iyi misiyo. Fine job indeed. Akazi keza cyane pe. Urakoze Nyakuba. Sir. Fine. Tamubaniye kandi ugushaka undi sobuja. Ko gahunda ziba zifashe. Squari jenja muri kintu cyo kuvuga muri filime nkumva navuga amabanga mwambikije. Nuko. New York City. New York City sha. Permission to proceed up top. Mission granted. Uburenganzira bwo kuzamuka hejuru ndabuguhaye sha. Permission to proceed up. Permission granted. Kumva amabanga yayo nayo. Kuri Statue de Liberty do. Bana bari kuhabona neza cyane. Bana bari kuhabona neza cyane. This warrants the occasion. I've never seen such a thing. Sinigeze mbona ibintu nk'ibi we. To describe. Kubivuga biragoye pe. You have seen before? Wewe wigeze ubibona babashije kugera muri Amerika bataraje. Narabibonye ku itangiro ry'intambara igitangira. Did we ever have a chance to win? Yigeze tubona amahirwe yo gutsinda se? Wapi? Wapi ntitwaza. Reka twe tugenda ku mategeko wa mwana we. Okay, Reinhardt. Hang on to this. Fasha aka kantu Reinhardt we. Yego Nyakuba rwarwanda. Shiraho. We have just heard the news here over our monitoring service that Adolf Hitler is dead. The announcement... Adolf Hitler yapfuye. Mwana tumanuke hasi. Aba bahise bumva amakuru kuri radio ko Adolf Hitler yapfuye. Yagasani rikanga. The American radios. For your eyes only. Radio z'Abanyamerika buretse turebe. Turebe hakuri wari urwandiko rwahageze. Fax bohereje. Admiral Donius General orders to stand down. Amategeko nuko bamuretse kugira ikintu mukora na kimwe. Wait further instructions. Mwese mwe mutegereza amabwiriza turi bubahereze. Kandi kuri radio bumvishije amakuru avuga ko Hitler yapfuye. Wibuke muri imyaka Hitler niwe wabayoboye. Ese agatsiko karabizi? Wapi? Ntago karabizi. Niko kuri se ko Hitler yapfuye. Wasanga ari ukuri. Propaganda. American propaganda is not. Cyawa wasanga ari za propaganda z'Abanyamerika. Propaganda z'Abanyamerika ntizimeze nk'izacu. Turakora iki rero? Nimba Hitler yapfuye tugiye gukora iki? Tunaendelea kufanya nini basi? Niko. Assemble the rocket. Bwira abasirikare bakusanya ibitwaro byose dufite. Ariko Admiral yavuze ngo wait further instructions. Yavuze ngo dutegereza amategeko nyine. Only get one chance. I want to be ready. Nitubona amahirwe nyine tube twiteguye nibubaka ibyo dukora byose. If I see it is done. Ndaje mbirebe bikorwa. We will be ready. Iya niyo mahirwe yacu mwana mureke tubikore. Hey! Gasani. This is the captain. Hear this? You ni captain muri kunyumva? We are at the gates of our enemy. Tuhagaze ku marembo y'umwanzi wacu. Leta Zunze za Amerika. Twiteguye kubataka kanya kari kose. Hey! Prepare to attack. Twitegure kubataka kanya kari kose. Murakoze. Like this, we can all use a cup. Hakuno. Niyo makuru meza yo kunywera sho. What is it? Iki? Hitler is dead. Hitler yapfuye. Just announced. Niko bamaze kubivuga nguki? Erikanga. Hey! Ngo. Yeah! Intambara irarangiye rero. Sir. Nyakuba. Iki? Kessler. Kessler. Yabaye iki? His file indicates he lost his family in the Dresden firebombings. Ibyandiko bye biravuga ngo yaburiye umuryango we muri firebombing ya hewe ntago byumvishije neza fresh mwihangane. His file indicates he lost his ibyandiko bye biravuga ngo yaburiye muri firebombing cyangwa ibisasu byigeze kuraswa muri Dresden. In the Dresden firebombings. Niho yaburiye umuryango. Bose? Yes. Yego. Got nothing to lose. Uwo mugabo nta kintu afite cyo guhomba. Care about Hitler. Put the tent on high alert. Uzi n'ikindi ntago n'ubundi kuba Hitler yapfuye cyangwa atapfuye uwo mugabo ntacyo bimubwiye. Uzi n'ikintu uhita mushyiraho impuruza yo ku rwego rwa 10. Ibintu bimeze nabo uwo mugabo n'ubundi araturasa uko byagenda kose. Hitler yaba yapfuye yaba atapfuye uwo mugabo araturasa. Kuko nta kintu afite cyo guhomba arwaye Abanyamerika ko bamurasiye umuryango araturasa. Hakuno. Mugabo hakuno.
Kikabuto vanyemo impeta. Ebe ndagukumbuye mwana shushu pe. Afite famiye umugabo, yari afite umugore afite n'utwana tubiri, gusa ngo baburiye umuryango, yaburiye umuryango ahantu higeze kuba guturitswa, kandi ibyo bisasu byarashwe n'abanyamerika. Igisasu kirateguye nyokuba, kirateguye, she's ready. Firm work you've done, Lieutenant. Reka turebe akazi keza wakoze Lieutenant we, maze turebe akazi keza wakoze. Iki kigabo kirwaye Amerika, kirayirwaye, yaragihemukiye. Ko nanone kujya kurasa abasivile nk'abariya, ntabwo ibyo bintu yari sawa, ntabwo yari fresh. Tension bano Men, each one of you should be abagabo mwe buri umwe muri mwe akaba yateshema n'ibyo tugeze mukita abadage pe. You're all true, Kriegsmarine. Twese turindwanye z'abadage. Kriegsmarine ni abasirikare b'abadage biko babitaga ariko bo mu mazi. Kriegsmarine. We have contact. Ring 573. Twamaje kugera ku twamaze kubona contact kuri 8573. Merchant. Ubwato bw'abacuruzi wapi n'ubwato bw'abanyamerika turi kububona. Bana tubonye kandi. Can we fire the rocket from here? Ahantu turi se iyo rokete twayirasa cyangwa akenetse tukwegereye ku mwaro neza neza nibwo twayirasa fresh. Turacyari kure yaho. Kaba bitekerezaho. Utegereje amategeko yawe nyakubahwa. Utegereje amategeko yanjye. Ubundi destroyers z'abanyamerika, American destroyers, they approaching, ziri kubegera. Wirasha hakunino abari mu mibare. Kapiteni w'ubwato bw'abanyamerika. Sir, nyakubahwa, contact. Hari ikintu tubonye. Ibwa bwato yego. General quarters. General quarters. Indimi za gisirikare mwe muri abasivile nago mwabyumva. Byagorana cyane ko mubyumva. Mwabyumva mutese. Abagabo mwe men. Hitler yapfuye. We have two options. Dufite amahitamo abiri yonyine akakaye. Surrender. Tumanike amaboko. Or fight. Or fight cyangwa turwane. Sinzi. Hey! Barakora iki? We are with you, sir. Turi kumwe nawe nyakubahwa. Uzokora nibyo turi bukore twebwe. Fight. Afande. Tugiye kurwana. Tugiye kurwana. Ngabo yanga abanyamerika arashaka kubarasa. Ashaka kubarasa. Niba nta kintu afite cyo guhomba. Helmsman takes about 93 degrees. Ubwato mu bukata kuri dogere 96. Ukire vuba Amerika. Bato station mwese mujye muri station shaza urugamba. Bato station ubwo ni vuze station z'urugamba mbega imbogo ndashe. Mwese mujye muri position z'urugamba sha mujye mu kazi. Hakuno. Belle, London, New York na amasaha. They found her. Latest reports have them closing in on her position. Just a matter of time. Ni igihe cy'akanya gato ubwato buraba bugeze mu gihe cyabo. Check position. Just a matter of time. Contact. Twamaze kubona nyakubahwa. Latest reports have ubwato bwacu bwababonye ndetse raporo ya nyuma tubonye nuko ubwato bwacu bumaze kujya muri position. Just a matter of time. Ni igihe cy'akanya gato tukabarasa. Checkmate. Checkmate, turabatsinza abakaritasi. Checkmate, turabafite. Sir, nyakubahwa is getting stronger. Ya sinyari turi kubona itangiye gukomera. Coming straight at us. Kandi ubwo bwato buri kuza budusatira. It is coming straight us. Gasani. Hana bagomba gutabara igihugu, baba bagomba kugitabara neza cyane. On this course we're going straight into warships. Turimo tureregereza kuri za warships z'abanyamerika. Prepare to dive. Prepare to dive, muhite mumanura ubwato hasi. Muhite mubumanura hasi. This course through the shallows. Tubanyure munsi abajinga. This course we will split them. Hano noneho turaza kubacamo ibice nyakubahwa. Cannot fire the depth charges so close to them. None se nyakubahwa ntago baturasa munsi kuko nabo baba bari kwirasa. Ufite ikihe kibazo? Free speed. Ahubwo mwongere n'umuvuduko mugeze kuri notsi nk'umunani.
gasani mwongera umuvuduko mwana. Hey nta kuntu buri umwe ari mu mibare mwaba ubonye wapi It appears to be attack. bisa nkaho buriya bwato buri kwaka iki se kandi none hakuno ubwato bw'abanyamerika za destroyers na submarine. Submarine izamuka hejuru ikanamanuka hasi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Submarine baca munsi. Captain, the U-boat's coming up alongside us, sir. Bwato bwa U-boats burimo kuza busa nkaho butuzenguruka nyakubahwa. Gun the surface guns. Muzane za mbunda zo hejuru mbereke surface guns. Hey, bana baza gufata imbunda. Bana baje gufata imbunda barebe yuko ubwato bw'umudage babuvana mu nzira. Gusa sinzi nimba umudage bamwifashe. Umudage uri hano afite umubare. Ndetse yanabaciye munsi noneho do. Yaramanutse abaca munsi. Captain. Imbunda dufite ko zidahagije. She's going to get away. Bwato bugiye kuducika nyakubahwa. Siko mbikeka. Siko mbikeka ko bugiye kuducika. Hey. Ibintu bimeze neza turabacitse. A1 babazi ko bari bacitse gusa. Hari ubundi bwato turi kubona kuri radari kuri sona yacu. Nabyita sona nabyita radari ni bimwe. Sinzi hakuno aba bahita bongera batsira ubwato bwabo baje imbere. Bari kujya kuri notsi nk'umuntu captain. Ubwato bwa 10 nta n'ubwato bwa nyuma muri bato ya 10 urahageze. There we go. Bari kureba ingani. Dushobora kuba turi kumwe nabo. Reka tuzamure ubwato bwacu hejuru. Duhita turasa za ballast. We muhita murasa za ballast tukizamura ubwato hejuru mwana. Urumwe ari mu mibare. Somare bayizamura hejuru barayinura. Submarine barayinuye bayizamura hejuru. Kora igisasu. Captain. Ya submarine izamutse hejuru captain. Kuki? Bari kwataka. Waje ukareba se. Vayo wirebera ibintu bagiye gukora. Bazamura. Hey. Biriya ni ukwataka leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa ndakeka bagiye kurasa barasikiza ni rokete ni igisasu kinini mubyohero byanyu nyakubahwa njye nshaka kuzibonera mami intambara nirangira ndaza kugucyura mu rugo ngo ushyire nyoko wa mwana we wewe wumva utuje umusirikare bakuri indege z'abanyamerika zirababona sinzi ariko mudage nawe imbunda ze umunyamerika icyo yakoze ni iki imbunda ze zo hejuru yazerekeje kuri submarine. Rasani nyakubahwa hakuno sinzi urwandiko rwaje. General orders to all U-boats. Cease operations. Ni itegeko rivuye kwa generali ngo operation tuyireke tugume hasi tubyihore mwana tubyihorere. Stand down. Gusa abanyamerika ari kubaka twakererewe rero ikibazo batubonye ko byagenda kose baraturasa batubonye. Nubwo general atanze amategeko ngo ntibarase submarine yazamutse hejuru ndetse ubwato detenf niko babwita ubwato bwabo detenf tegereje amategeko yo kuburasa. Urakora iki rero? What you gonna do? Murasa ubwo bukaritasi butuvire no mu mazi. Murasa ubwo bwato butuvire mu mazi. Akindi submarine barayibona. Hey. Hakuno Agasani. Ipa baba bigenza bate? Sinzi. Ndetse mwibutse ushaka kwamamaza nimero ni 0780224440 cya 0782219503 wanyandikira wakwandikira 7 maestro wa ariko wagade we sinzi bye hakunino submarine batangiye kuyituritsa. Hey, submarine barayikubise Gasani. Barayisekuye. Kapiteni w'ubwato ari hano. Nyakubahwa tugomba kuva muri ubu bwato bavanemo n'abandi bana mwana. Kapiteni
Captain we Captain. Captain sinzi. Submarine warisiku. Goes down with the ship. It's my duty. Captain we. Captain. 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 Goes down with the ship. Ajana hasi n'ubwato bw'ubundi. Niko kazi kanje nizo nshingano zanje. Go. Mwebwe weho genda. Sibyo. Genda se. Jaho genda. Bamusekuye. Abanyamerika baramwiranze. Urakoze nyakubahwa. Koze. Yari second commander w'ubu bwato. Nibuka ubu bwato nayo wabutwaraga mbere yisa mu marine. Kize gutya. Fana y'imbunda. Abanyamerika n'ubundi bari bamubonye. Ntabwo yari kubarasa ngo bizavemo bikunde. Hey! Akuno. Iyo submarine ukuntu yamanutse. Iyo ukuntu yamanutse. Abanyamerika barayisekuye. Werekuye atarazamuka. Second commander baje kumukurayo. Vayo sha, vayo. Baje kubatabara abanyamerika, baje gutabara Abadage. Abadage ntibarashe. Basari. Hey! Sinzi ariko umbuye kureba hano rwandiko kapiteni yamuhaye. Bari rwanditsemo nimba ari nguki. Captain with a sense of honor. The captain mu cyubahiro kugomba. Cannot separate his fate from that of the ship. Ntago atandukanye kapiteni w'ubwato n'ubwato bw'icyerekezo cyo ya. I can only prove by my own death. Nabigaragariza urupfu rwanjye byo byonyine ubwanjye. Fa kwanjye nicyo cyabigaragaza. Fighting services of Germany. Rwani Ubudage. Die as a flag. Ndetse twiteguye gupfa dupfiriye Ubudage. Man, Reinhardt. Reinhardt turacyari umwana muto. Long life ahead of you. Ufite ubuzima uzabaho imbere yawe. Makes the most of it. Kandi ubwo buzima uzabubeho neza. Like I told you once before. Nkuko arigeze kubikubwira na mbere. Don't let the mistake of your past. Ntugatuma amakosa yahashize hawe determines your future. Agera ingaruka ku hazaza hawe. Captain H. Kessler. Captain H. Kessler. Kriegsmarine. Kriegsmarine. Umusirikare w'igisirikare cy'Ubudage kirwanira mu mazi. Ese filime ntirangiye? Yamamye ko filime yacu ari uko igenze. Byarangiye ubwato bw'Abadage buhagaritse. Abadage bari baje gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika barabiranze babakubitiye ahagana Inzega. Urumva? Ngo tubonane muzikurikiye. Bahitaga nguki? Bahitaga Operation Wolf Hunt. Wolf Hunt yarya cyane Sea Wolf. Operation Sea Wolf. Wavuga Operation. Biterwa na accent ukoresha. Tubonane muzikurikiye. Kanze mbakubite filime ya UNBA mu kanya gato cyane. Ndash. Savimbi